Pored dosadašnjih podešavanja, želeo bih još samo da se osvrnemo i na opšta podešavanja u Excelu. Da bismo došli do opštih podešavanja, idemo na File, zatim karticu Options. Otvorit će vam se nov prozor koji će imati 10 kategorija u meniju. Mi ćemo da pređemo u prvih 5, odnosno do naprednih opcija. Pod General, bitno je da znate da možete da isključite mini toolbar, odnosno mali meni koji se pojavi kada kliknemo desnim klikom miša na selektovanu ćeliju. Također možete podesiti koji će vam font biti selektovan, kao i njegovu veličinu, prikaz radne površine, kao i broj radnih listova prilikom otvaranja novog dokumenta. Možete da unesete i svoje podatke, kao i temu koja vam najviše odgovara. Poslednje stavke su vezane za vrste fajlova koje želite da Excel otvara. Polje Formulas nećemo sad obrađivati, jer imamo nekoliko poglavlja predviđeno za formule. Kategoriji Proofing ćemo posvetiti malo više pažnje. Autocorrect Options je opcija koja je možda i neke od vas nervirala tokom rada u MS Wordu ili Excelu. Ukoliko vam je jezik bio podešan na engleski, autocorrect vam je konstantno menjao malo slovo i u veliko i, misleći da želite da napišete I, odnosno na engleskom jeziku ja. Ispod imate nekoliko opcija za zanemarivanje pravila, a dugme Custom Dictionaries vam prikazuje koje sve prilagođene rečnike posjedujete. Unutar ovog prozora možete dodavati nove prilagođene rečnike kao i menjati postojeću bazu reči unutar postojećeg rečnika. Ukoliko niste ništa dodatno podešavali, imat ćete samo jedan rečnik. Rečnik je povezan za sve Office programe, pa tako ako unesete neku reč u rečnik u Excelu, ta reč će biti dostupna i u drugim Office programima. Hajmo sada na kategoriju Save. Unutar ove opcije možete odabrati u kom formatu želite da podrazumevano čuvate dokumente. Također koliko često želite da Excel snima vaš dokument. Ovo ne znači da ne treba da snimate vaš napredak u toku rada, već da Excel čuva vaš napredak za svaki slučaj ukoliko dođe do nepredviđenih situacija. Među ovim opcijama vam je bitno i da zapamtite da možete da podesite podrazumevanu lokaciju čuvanja vaših dokumenta. Poslednja grupa opcija koju ćemo obrađivati je Language. Neki od vas će imati instaliran samo engleski jezik, a neki će imati instalirano više jezika. Kao što vidite, ispod imate mogućnost da dodate još jezika. U ovom prozoru imate listu jezika, tastaturu za taj jezik, kao i podatak da li je Proofing instaliran za taj jezik. Jezik za prikaz i pomoć je isti kao i na vašem operativnom sistemu. Ukoliko imate Windows na jeziku koji nije engleski, taj jezik će vam biti prisutan i u Excelu. Ovim videom smo prešli sve vezano za radno okruženje sa kojim ćete se susretati u toku ovog kursa, a i kasnije u radu. Ovo nije napredni kurs i zato sam namjerno neke stvari preskočio, a nekima sam posvetio više pažnje. Slične stvari ćete vidjeti i u narednim snimcima. Fokus će biti veći na opcijama koje su odgovarajuće za ovaj kurs, dok će neke opcije biti preskočene.